Hello muntina namite hodzo si nabon chawin limna kahin nei kinun tu ni kho olha nisim sagi sangni le somni lia dingin jong tusu la khom chum chum ho anangai kin hiti tukum Christmas manding to kisaya kangpo pi town committee kuna mi pi te hinga het sa thupun kumsia ahung ki chi pi jing bangin tukum sangni le somni li December sungjong hi husa khulhang chule khusung mi Christmas thil chole thilzu akibol theina diovin thildang thudang abui aum tilovin sandi ni ho azong hi dukan hon thilzu le thilcho hi phala hi tin kangpo pitang committee a kunin her sa thupun chun aseina hi jani khwa India blog hon Prime Minister Narendra Modi lekha na thotna wachun Manipur mi ten nanga lal he tawwi nanga kun kamsang angai nom le jengwi hiji chun tu kumhlun masang ngein gamsung hi gachun lute in tin tipna anane unahi boina ji asti sungin ha sat gan theina sei theilo khop atua hetai thina manna thillelo kisu si chule mihim lak nailam inlelo neilowa munchum chuma galja mahin Manipur gamsunga chamna aum ding na deile tukum ki chaima naga building ham ahi lole political party zo si Delhi na in muna nakowa na ki ho pi ngai ahi aji chu Manipur chamna han na tile nang mata na ki pat ngai ahi atiwin ahi November nisim somlanga apat leimkhong army kema anake holmo meilhe pa chu Biren Singh in army camp sunga kun ki holmo ahi dan aphot che na om tai tin aseina hi hichi aphot chit nahi ake holmo pa to kisaya JSC kisim ho chun Biren Singh akimu pinawa chu army camp sunga aluda entry sign a bol na chu anapi lu danun jong akisein chule JSC hon athu hi Defense Minister Rajnath Singh Komchan alhunding adeisa danu jong Biren Singh an het saun chule mi mangke holna nisom achi zo nungin jong pankila adan alung leilo danu le security force on insumi te akhosa be lo danu sein mi mangke hol mona chunga hin lunghan akibel ap sei tin jong ana seuna hi heading khat chu ama hi Kasar district asama ku na hin aki hol mo masanga chu leimkhung kom khul infawis apan sa anahi jani khwa KNB officer FBI kun ki mucha ahile war paget in eina dal hatawi ti anata adona hi wangsidum ta in kolgam kachin sti sung mansi khupia junta le kachin te ki kaptona nam sipei KNB mi gedin tina anatu thu thulut mu ahi ki kaptona hi nikhoma salanga pana chu nasata an khosil he danin akisei nahi aji chu junta te kulpilin loi khat ahi jin hiji chun sopi kachin army hojong phachum pi thina le akisu khajong antam le danin akisei nahi hiji chun sopi thina tu gala ho zo si jana sangpen ipi vinahi he thei chu hilanga ei ho ikining su ke wangwa in hinglanga su pi ho hin galmi ko hamti kichi in a hewin hitol hon chun galmi khat kilung tu ta in ado khomon alasam akihuun din khadin ading khomovi nang huchi ke huchi ti thu umlovin tha khadin panala un hiji hin amachalma ma jengun hi gal a hi ji achu enjong thina ki tu ding min jong thina atu ding monga hi tu lai khanga thi sen in gam ala a hetan thi sen phallowa gamu ding ki ti wang chu kinep na thon bo hiding a hi jani khwa Kachin media kun report ki mucha hile KIA chu Kachin Independent Army hon Kachin state sunga dia junta te thaneina a stronghold munu Brahmo tang sunga government office le apan sa naw munchu analu ki tawin hi KIA ho hin Brahmo tang le akoma mansi tang hi achi sani khwa para chu kizom thala attack an bol jing a hi supi ho jong chun hichimuna bulu na akun thina anatu hidiu jong ta sanahi hiji ki kaptu na hin Brahmo gammi taung sunga o den jong umna laidanin akisei chule junta te bama kun milham som nilamin thina atu danu thulut mu hi Chinese on Revolutionary Army ho hinga junta te kaplo na dia pressure anapi uwa junta te panpina izat ana sei wangun KIA le akiloi pi hon Kachin state a mun point mo li junta te busa na le China to gamgi taung ho anato pha tawina hi chule KIA hon junta te teng ni jong anasu sit piun akisei na hi
heading khat chu ke ai te hi junta dodar ke loi khom na chum ho to pang khom a hiwin het thei dia civil national unity government vai bor na noya PDF ti chu people defense force ho to jong Kachin state northern sangain le Mandali region chule northern state a hi ki thu khom jing a hiwin tu chen hin Kachin state sunga taung som le northern sagain le northern state a taung gup junta tia kun agomin taung som lagup anala do tawin hi gamtum ki vai pu na tum dal ding ki ti chun government system ki chi ta akisima tu chi vai bol na dung zuya gal bolding hon gal asar wa hin ki vai pu na tum ki sei sei han lang hi jong le a vai bolding a sei ding gal kap ding om lo lai sia vevin abeb a hi ki ti chu ki hi jing ding a hi bo ve ki ti le ki sei wa lo ding a hi mi him hin khwa I hin thei na hi idam thei na ji a hin idam thei ji a leisi tu iza thei I he thei a hin hebang chun YouTube family ho jong idam thei wa nei hin support jing diu chu le nang ho dia thu pha pha ka hin po a nang hon jong na bol thei chanowa nei hin ki thu piwa nei hin to so jing diu chu I ki thu khom thei naw a hi jin dam thei na apoi moin hi ji chun dam thei na le bit na ding chung chang an sei ki ruti Vanoya net namin anaki zakhalo kum sang ni le som la ku kum chun COVID-19 ti anaki ha sei le chule hichi hin mihim hin khutam pi analan adam mo ho jing jong kho sa na nei ta in kivet kol na jing jong eina phal pi povin net gilo ta chun mihim ki thet na le in sung mi jing jong aki he khalo bangin eina bolun chugo hilovin adam lai cheng jong ki chu mu na le pathinin e hin sim lo naw ki pun khom ki ngai lut ki happy to na dia aina sim naw na sata in adar denin anapangin leisi chunga amin ki seilo namun anom pun akimin than sa le wangin koiman anaza anom pun mujong anamu nom pun a hi hitol hon chun jani khu chun Democratic Republic of Congo a health officer a kun nat na chi khat amin ex tia kimin sa na sata so simama nat na chun mi aza zan na le mihim somsagila kulam anala kidan ahin phung do na hi Director of Africa Center for Disease Control and Prevention Mr. Jen Kasiyanin asaina achun tu tha na na hunglang dammon na ki hechin lo lai na na kun hin mi tampi adammon chule adi a thina tu ho hi kumdong lang ti chu kum som langa apat som legi la ho hidanin akisin hinla hi chi hi ipia kun hung ki pan hamti het chit a hinai pun Southwestern Congo province a kun hung ki hepandan in jong akisei na hi African Disease Control Director pun asei na achun October la achun khusi luchang net khut hei ha sa ki ti ho dammon nei ho report a umin hichun December a kun alert tein akiumin iti hama hitabong om kha le test ki bolding chu thilpha a hi heti a hi ji chun Congo a health minister in media ho hi nga asei na achun government ki gusan aki umtan hi ji chun khul na ki nei ding a hi hitol han chun mi pin jong sabona khut sop jing ding mi pi ki pun khom na bol lo ding chele mi thi ta sa to kha lo ding tin mi pi tip na anani juna hi head gil na nei hon asei na wa chun a hi chat chu khul do hi lai jong le hi chinat na ti chu ex ki ti hi hui a kun hi din gin mona aneyun a hin confirm wang a nai pui a chi sa kum sang ni le som la ku kuma COVID-19 in vanoi pumpi an holinga agam set down an bang le tu kumbul langa monkey pok banga chu gamsung din mun ahin su lamdang ki dingin jong gincha thu akisei na hi hechinat na to ke seya mi pa khadin azinu le achapa kumsagi bep thi chungchang asei na achun pani thi chungchang a hin high fever le alu hlondo ka hian adang ima ka he pui ati na hi alangkhana agam sunga lole ai la asam na le mancha la asam ji in mi tampi ipiji a damlo ham a hi lole thi ham ti hi khuldo ha danin akisein ho kama dia chutita tiza na dibe se a hi pun a hin dammona new inele tes ki bola aji he na kizen wang chu thilpha a hi atam zo na ne hi huya kun jong a hi nom jin e ho gam sunga loading a hi ti na lo zia ikiven chu kizen dam sangin a phai tia ka hin phon do a hi tuni khwa dinga ko ki time sa ku na thu su chule thu phachum tham khat hin phon do hi chan chu hi tan ti